clear tu te chibai le vekule tuntu ma chuan Mizoram Sarkar General Administration Department Secretariat Administration Wing waya LDC Provisional Employee Hnaruak til thei chungchang kan en ho le don ani Hnaruak chungchang kan soi ho ma in Provisional Employee pi omzia le ham thatna te a nge na chance regularize dan chungchang te video top lama hian kan soi fia dona a top thlengin kan lo en thau don nia LDC Hnaruak za thi post som ni ania post som ni zinga post pakhat hi disabled person pian phungarwal ban lo tan reserve ani Hlawh chungchang a hianin 50% of pay level 4 chu sing kha sang ru zakwa som ni vel thatin an Hlawh don ani Hlawh chungchang a hianin LDC regular Hlawh hi pay level 4 sing ni sanga zanga tanga singria sangkhat le zain carbor vel ani thina amai ro chu LDC PEB ka hianin 50% of pay level 4 Hlawh an la don ani regularize da nge an ni hnuwa chuanin a full in Hlawh hi an la thei don ani thiam na ngai te han enila class 12 pass to photana dil thei dona commerce chemo science ani emo tin arts ani emo khatiang stream atang po khanin class 12 pass tan dil thei dona computer certificate hi 6-month course certificate tal khan nei turani a MSCTE chu Mizoram State Council for Technical Education emo Higher and Technical Mizoram waya affiliate apom te chau kha an ni donani khakhasia turani typing speed hi 30 words per minute khata wat som thum an type thei turani tin Mizoram Middle School standard chin tal thia mangai bokani age limit chungchang khan en leila deal tu chu kumsom pariata tanga somthum panga inkar ani turani a STSC tan kumnga haina thiamna oma kumsomli thlen an deal thei donani PWD rualban lo tan kumsom thlengai na thiamna omdona kumsomli panga thlengin an deal thei don tinani chu selection process an en leila written exam le personal interview omdona written exam hian mark sathum apudonani personal interview hi atang puin somsari panga ani lopon mark za borvel apudonani written exam le personal interview ratio hi 75:25 velani thina chutini chuanin mark za thum written hian apuanga mark za personal interview ani donani written exam syllabus an en leila paper pali omdona paper 1 hianin mark za apudonani general english marks somnga 25 question MCQ anianga pre writing 25 marks essay 25 marks ani donani paper 2 hianin MCQ vekanianga marks za punga general knowledge 50 marks simple arithmetic 50 marks ani donani paper 3 75 marks hei hi ka sia swalo chuanin practical test ani dona computer certificate kan zirlaya practical kan tiang chi khani donani MS Word 25 marks MS Excel 25 marks pagemaker b ka khanin 25 marks practical omdona 75 marks apudonani paper 4 b khi typing test ani dona 25 marks apudonani kan sia tu chu typing test a hianin 30 words per minute khata words som thum type thei turani donani deal dan tur han en leila deal na form hi department office General Administrative Department Secretariat Administration Wing Office MINECO Aizola Office hun chungin lak chhuat thei ani anga tin department website sad.mizoram.gov.in khami atang khanin a download thei don bokani website ta kan download ani chuanin kan print out anga form hi kan fill up mai don ani link to video description a hian a ome document thil tel ngai te han en leila date of birth proof chu birth certificate kan mang thaya ani lopon HSLC matric certificate kan mang thaya ani lopon Aadhaar card xerox copy self attest kha thil tel turin donani khang kan soita ka tang khanin pakhat aeng ber kha I thil tel turin donani ST tribal certificate self attest xerox copy educational certificate class 10 class 12 BA kan tiang chi kha self attest xerox copy computer certificate xerox copy self attest nei nge turani a experience certificate hei hi experience kan neya working experience kan lo nei to ni chuanin thil tel kha thadonani tin PWD certificate xerox self attest hei hi disabled person pian phungrwal ban lo tan PWD certificate kha kenangai donani dina form le document hi thale September ni som ni sang hi som ni pani tlai dar thum ral main
Under Secretary GAD SAW Mizoram Secretariat Building number 1 room number 51 basement 1 thelu turani donani mundanga thelu theani don lovani dilna thelu rual hianin exam fee hi pek tel ngal turani dona exam fee hi STSC da tan chengza somnga anianga in general tan chengza ni ani donani exam fee pek na receipt mang hian admit card pek chu turani dona receipt ti bote tan admit card pek thei ani don lovani kan soita kan khanin official advertisement le LDCP application form download du tan chuanin hemi video description a hian download link ka da a kan lo en chianga kan lo download don nia pi chungchanga hria tur te le regularization rules then khatte a ngeta da theina rules then khatte lo enila pakhatna chuanin a ngeta da regularize tur chuan kumsari vel tal pi in an thokmas turani a chumi so chuanin an performance te department Hnaruak om dane zirin departmental promotion committee khang te khanin an ngai tu donani panhina chuanin kumsahni somhni a khanin Mizoram sarkar hnuaia master role MR kan ti te kha provisional employee tia thlak anni tunma MR 10 minimum wage act hnuaia Hlawh an lak thin chu PE anni hnu hian Hlawh bi pa ngai pay structure ran neya thlatin Hlawh siam sakan ni toni kumtinan Hlawh pui basic salary atanga chutin za a 4% ti pun annual increment kha an nei ve toni sarkar na thokpa ngai te angin travelling allowance daily allowance le transfer allowance te po an bill thei to donani pi te hian medical allowance za a pali an Hlawh atangin an dong tel bokanga tin mei chatan fa pahni an nei thlengin naw nei chol maternity leave cholkar somni paruk chuan la thei donani mi patan chuan paternity leave ni sari chung lak phal sakan ni a kum khat chungin casual leave voi li an la thei bokani